تevî ku Rojavayê Kurdistanê bi giştî û navçeyên parêzgeha Hesekê bi taybetî weke navçeyeke dewlemend bi xaka çandiniyê tên naskirin û bi gelek corên berheman jî lê di van salên dawiyê de û ji ber buhabûn, dorpêşkirin û zehmetiyan, cotkaran berê xwe bêhtir dane pêdiviyên rojane yên sereke, mîna keskatî û çend corên fêkiyan. Çandinî li gundewarên bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê rêjeyeke baş ji bazarên bajêr li xwe digire. Lê tevî wê yekê jî firoşkarên keskatiyê rastî gelek astengiyan tên û ew yek bandora xwe li ser bazarê bi giştî û nirxan dike. بدعات اسعار هناك برهنه بلدي ارزان بس ساحلتي وش دربتي بوهاي وبدعات باقشتي انا كحاليا هناك انا كاش كردستان استركيتي كردستان جمرتي او جي بدعات عجويت كتي بوهاي بس منطقي باش اسعار مناسبه وارزانه انا كمان مشتل الفردانين ضبطي بوار بدعات اگر او الكاري مربكنا بدعات ابيده او جيگل كي باش ان شاء الله. Cotkarên bajarê Amûdê hewl didin hemû dem û werzên salê zeviyên xwe ji bo çandina keskatiyên cor bi cor bikin û zeviyên wan bêberhem nemînin. Lê gazina xwe ji buhabûnê dikin, her wiha dibêjin gelek firoşkar bi behaneya buhabûnê nirxê keskatiyê duqat û sê qat dikin. براستی اسعار گلکی بهانه اسعار شینکایی جی بهانه و سمادی و درمان ما درمان جی بهانه حصال بزر وقتی صبانه كما بسيسد ورقي تكري انا شوي 3000 وبيدشي نابه قام بغدونس دات خنسو كي باقي بغدونس بسي ورقيه ام دفروشن بقال بصد ورقي دن وهاف باقي بغدونس ام سي ورقي دفروشن بقال بصد ورقي دن يعني ده اضعاف دربحن. Cotkarekî din jî dilgiraniya xwe ji buhabûna giştî dide diyarkirin. Tiha asta bêsûdiya çandiniyê û dibêje ew bi erzanî difiroşin lê her pêdiviyên çandiniyê buhane. بري ارزام ومواد فرينا افالا ب 10 ورقه ابو انا بيب 100 ورقي تشنا ما توفي افجع عمالي مي وتشناوفي بوهاي حمتش وخضرا ما ارزان برجو بري بينجي دولم بو ما ده مشتل ده بلاستيك دادقرت انا بينجي دول مشتل كده انا اقدن برجو مواد اني بيسي واطقش مخربتي Pisporên çandiniyê behsa wê yekê dikin, eger plan û kontrolkirin û guhdan bi çandinî û nirx û cotkaran ji aliyê desthilatdarên Rojavayê Kurdistanê ve hebaya, wê niha berhemên çandiniyê ne tenê ji bo Rojavayê Kurdistanê, lê ji bo derve jî hatiban şandin. Lê ta hêvî û umîda cotkaran bi wê yekê pêk were, tenê welatî wê baceya buhabûnê û bêplaniyê deynin.